yavuye muri kariya gahanda ko genzi agonga ipoto iri hepfo y'undi muhanda. Era abantu bamwe tunanira kugonga amapoto y'umuco kibe tugaragaje wa muco twari tugomba kugaragaza. Zeda guri koti abakristo hano biremera bagahita avuga ngo ni ya mafaranga y'itorero yariye kugira ngo usubire kandi werekane wa muco nawo ugonza amapoto. Ansoze dusenge diko mwarusha ariko nanje ndaru cyambere mwibuke ko ari njuvuye ko muri abanyamujinje ndi umunyaca. Shaka ko tubwira Imana byibura minota nka 10 tubwira Imana ngo Mana duha imbaraga. Haleluya, haleluya. Herutse ko mukenge kwigisha niba ture ko ndashaka ngo nzenguruka u Rwanda subire nimbwinginga abantu turebe ko Imana yaduheza imbaraga. Uko gusenga kwaradushiranye dusigarana ibindi ariko gusenga kwarashize. Ibindi turabizi ariko gusenga kwarashize. Muri Goliyati yiyamamaza, Dawudi araseruka. Dawudi, haleluya, abwira abantu ngo nimubwire abantu baruke nje naje kubera imbaraga. Sawuli aramureba ati we imbaraga. Dawudi muvuge ngo Dawudi yerekana ibihanga by'imbaraga. Haravuga ati muze mperutse kwica idubu nishe n'intare kandi nimugoroba ngo atanye igihanga cya Goliyati. Abantu bakeneye kubona igihanga cya Goliyati kiri muri korari ya Siloamu. Abantu bagomba kubona ibihanga bya Goliyati Remera. Muri aya masengesho y'iminsi 40 hagomba kuboneka ibihanga by'intare. Muvuge ngo amina. Tuzashobora kwerekana uriya muco. Itorero rya EAR Remera bavuze ngo Yesu niwe muco, niwe tugomba gukora publicity. Abantu ndutubunini ndutani imyaka mfite 63, mfite ibiro 129 mundebereho tugiye gupfukama na yawe mavi. Mushaka ko dusenga? Nimukeneye gusenga se? Ari ijambo abarundi bavuze ngo nabagararije abapinzani, kandi mwibwe ko Bibiri ivuga ngo kutumvira kurangana no kuroga. Ngiye kubategeka none nje uzete ndiyandegetse ejo murebye umuruho nari mfite n'uwo mfite uyu muri ko nditegura kuwa gatatu nzaje kubwiriza Uganda fotopoto ukwezi aya mezi kwara nzava fotopoto nje Mombasa nimvayo nje muri Kenya handu bita Kajiado yo iriya mama sayiri amashamba. Ego umugabo azazira ibyo yavuze umwana akazira ibyo yariye. Namwe hari cyo mwigeze kuvugana n'Imana? Abantu bavuganye n'Imana nimuhaguruke rero. Hari ibintu muzamusengera bitaza bisubizwa. Mana kwimbaraga ndishobora kuzigwa nimba ntacugiye kuzikoresha. Imana ndizitanga. Erega n'umuntu ndawuzi ugura amapine ya reserve adafite imodoka abe atanaza se. Unzanire n'undi muntu umwe hano bandebere microphone dusenge tubwire Imana ngo Mana iri toro ryatwakiriye ubaha imbaraga. Korari ya Siloamu ubaha imbaraga. Natubwacu umvaye sanyemeza kombu zimbaraga. Amen. Bwire rero nabwiye amavi yanje n'ibinyama byo muntu nabwiye ngo mureke kundya mubireke mubiveho. Barakunze naye twari naze tusengane hano tubwire Imana ngo Mana duha imbaraga. Edwa ukeneye imbaraga mwana wa data, ukeneye imbaraga kandi mureke gupfukama nk'ibiragi. Cyubahiro ni cy'Imana. Haleluya, haleluya. Impamvu yatumye nemera Pastor Zede ko nzaza naje kugira ngo twerekane umuco. Abantu nibatubona babona umuco. Turi mu nyanja kandi inyanja Yesu arashaka amafi. Mumbabarire muvuge ngo amina. Nugira icyo ukora abantu bakaza ku mwami wikwibesha ngo wibeshe ngo hari icyo wakoze ukurikije kaga kiza mwaririmbye kuri. Haleluya. Narimo mbwira umuntu twari twicaranye amateraniro
Silowamu. Yesu ashimwe. Umugabo mukuru w'umuririmbyi bita Dawidi mukuru wanyu ngo yagiraga korari rimwe abaririmbyi ibihumbi 4. Lemeyeri babandi baza bafata mikrofone mumbabarebo tubasome ingoma za mbere ibice 25 dusoma umurongo wa 7. Mwumve korari ya Dawudi ukundi iruta Maranata. Anda baririmbyi bose nanjye nabayeho umuyobozi wa korari. Hari abantu toheza mikrofone bagirijwe rizarija mu rubirizi mu gihe ry'abandi rero ziri. Twumviye korari ya Dawudi, ingoma za mbere 25 umurongo wa 7. Nta musomyi mwiza se muri Silowamu ngo azansomere? Umviye korari numara kompare na Silowamu. Ese buriya muri nka 120. Umva bari abantu baza bafata mikrofone kwa Dawudi barabaruta. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 25 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka abahanga bose bari 288. Babandi baza bafata mikrofone bari 280 kandi nuko wakoze mande koze musha. Mwumva ko ikorari ya Dawudi yagaziririmba saa moya barazaga bakaririmba bagasohoka, indi kinjira karirimba, indi kinjira saa 3, indi saa 8, indi saa 2 za nijoro, indi saa 7 za nijoro, indi saa 8 za nijoro. Umwaka wera kwigwa munsi wa bonane bakaririmba bakageza undi munsi wa bonane bahe bavuga gusa ngo imbabazi z'Uwiteka zihora ibihe byose. None Pastor Zede mana yanje Zede turaziranye, twarabanye mu buzima bwiza bw'ishuri, twariganye imyaka 2 twiga mu Bakoreya, twari 48 twashoje turi 18, 30 bahunga inzara ko baduhezaga amafaranga 100 ngo tuje kurya saa 6, akanoti k'100. Zeda zashobora inzara mugabo arakomeye. Pastor Etienne uyu arakomeye. Zari ukundi buntu bari barazanye ko yari timu yabo nk'abatandatu. Umunsi umwe arataka ngo bamuroze naho n'inzara imuriye ahita ta kandi icyo nagaye yarashitaragwa. Ndeke kubatera urwenya kuko ndumva mfite ubwoba bwo kuvuga aya magambo. Mureke twerekana umuco. Yesu yagiye mu ijoro dusigira umurimo wo kuroba abandi bantu. Hari cyanditswe twasome muri Nehemiya cyanteye ubwoba. Nehemiya yavuze ngo maze kubaka inkike z'i Yerusalemu, maze gushiraho n'ibihindizo byabo, banzarira umuntu witwa Hananiya kuko yarushaga abantu benshi kwizerwa. Korari Maranata uyu muntu ngo yarushaga abantu kugira gute? Kwizerwa. Muri iyi minsi dufite abantu batarabo kwizerwa, bavuga bati kanaka wamuhaye amafaranga mu mujyi, bakabwira bati ndayagezayo. Iyo si ba repetition yagera hari agahita guhamagara ngo ya mafaranga ngo barayibye na kofi barayitwaye kandi yayagiza yiwe. Kandi abantu baza batumenya we icyo naga ibintu by'Imana. Twebwe mwebwe natwe tuba duhagarara hano, uzi ko abantu bagusoma aho turiya mugabo no bwahagaze kuri buriya shaho n'umuteka mutwe. Yesu yaradusize ngo turoba amafi apfuye tuyaha ubuzima. Intumwa zarobaga amafi mazima yagera imusozi agapfa. Yesu abatuma kuroba amafi apfuye kugira ngo baheze ubuzima. Mungirire imbabazi muvuge ngo amen. Muriteguye ko twerekana umuco? Abantu nibaduseruka tutiriwe tuvuza induru babone turi abakozi b'Imana. Pastor Etienne arahazi kuko i Burundi hamwe arahazi. Nagiye kubwiriza ahantu bita Makamba, ngeze ahantu bita Nyanzaraki, imodoka irapfa. Nicaye ntegereje ko bashiramo irindi pine, haza akantu k'agakobwa kari gaturutse imbere kaza kirukanka karampobera
karava ngo pasa ngo none uranzi ntoya ngo nje ndakuzi nakize ubwoba we iyo nkora amanyanga inyanza raki ngo ntawuzi wewe ngo nakubonye Nyarugenge wayivuga ubutumwa ngo ndafise grande sere ngo aririmba muri korali Hoziyana buriya siro mwebwe nduruzi mukozi mwishize ku karubana isi yose igiye turafatikanye namwe mumbabarire twerekana umuco abantu nibatubona babona uriya muco ari we Kristo Yesu muvuge ngo amen ariko se kandekere gutyo ariko Edwa ukurikije kamere tugira zacu tudashatse imbaraga z'Imana murabona ibintu twabyitwaramo neza mumbabarire dusenge haleluya Pastor Zede nuriya mugabo yitwa Edouard ini korali Maranatha hari igiterane kiri mu guhuza ADPR mu Rwanda cyitwa Ukiamuka ariya barakizi kihagarariwe n'umutanzania David Batenzi Pastor Zede nzamukubwira turi hano ndiyatweretse ubukana bwiwe n'imbaraga ziwe tuja Tanzania Mwanza ngira amahirwe makeya kuri ramfata yo gusemura igiswahili nao si bayiro ni chimana haleluya haleluya ngiye impamvu yatumye nemera Pastor Zede ko nzaza naje kugira ngo twerekane umuco abantu nibatubona babona umuco areke kutubona twebwe turi mu nyanja kandi inyanja Yesu arashakamwe amafi mumbabarire muvuge ngo amina nugira icyo ukora abantu bakaza ku mwami wikwibesha ngo wibeshe ngo hari icyo wakoze ukurikije kagakiza mwaririmbye kuri haleluya narimo mbwira umuntu twari twicaranye amateraniro Siroamu Yesu ashimwe umugabo mukuru w'umuririmbyi bita Dawidi mukuru wanyu ngo yagiraga korali rimwe abaririmbyi 4,000 Lemeyeri babandi baza bafata mikrofone mumbabarire bo tubasome ingoma za mbere ibice 25 dusoma umurongo wa 7 mwumve korali ya Dawudi ukundi iruta Maranatha anda baririmbyi bose nanje nabayeho umuyobozi wa korali hari abantu toheza mikrofone bagirijwe rizarija mu rubirizi mu gihe ry'abandi bari ziri twumviye korali ya Dawudi ingoma za mbere 25 umurongo wa 7 nta musomyi mwiza se muri Siroamu ngo azansomere umviye korali numara compare na Siroamu ese buriya muri nka 720 umva bari abantu baza bafata mikrofone kwa Dawudi barabaruta igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 25 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka abahanga bose bari 288 babandi baza bafata mikrofone bari 280 korali ya Dawudi yagaziririmba saa moya barazaga bakaririmba bagasohoka indi kinjira karirimba indi kinjira saa 3 indi saa 8 indi saa 2 za nijoro indi saa 7 za nijoro indi saa 8 za nijoro umwaka wera kwigwa munsi wa bonane bakaririmba bakageza undi munsi wa bonane bahe bavuga gusa ngo imbabazi z'Uwiteka zihora ibihe byose none Pastor Zede mana yanje Zede turaziranye twarabanye mu buzima bwiza bw'ishuri twariganye imyaka 2 twiga mu Bakoreya twari 48 twashoje turi 18 30 bahunga inzara ko baduhezaga amafaranga 100 ngo tuje kurya saa 6
akanoti k'ijana. Zeda azashobora inzara, mugabo arakomeye. Pastor Etienne uyu arakomeye. Zari ukundi muntu bari barazanye ko yari timu yabo nk'abatandatu. Umunsi umwe arataka ngo bamuroze, naho n'inzara imuriye tata, kandi icyo nagaye yarashitaragwa kuko ndumva mfite ubwoba bwo kuvuga aya magambo. Mureke twerekane umuco. Yesu yagiye mu ijoro adusigira umurimo wo kuroba abandi bantu. Hari icyanditswe twasome muri Nehemiya cyanteye ubwoba. Nehemiya yavuze ngo maze kubaka inkike z'i Yerusalemu, maze gushyiraho n'ibihindizo byazo, ngo banzarire umuntu witwa Hananiya, ngo kuko yarushaga abantu benshi kwizerwa. Muranumvishe se? Amen. Korari Maranatha, uyu muntu ngo yarushaga abantu kugira gute? Kwizerwa. Muri iyi minsi dufite abantu batarabo kwizerwa, bavuga bati kanaka wamuhaye amafaranga mu mujyi, bakabwira bati ndayagezayo, ariko ndiyo siba repetition. Yagera hari agahita guhamagara ngo ya mafaranga ngo barayibye na kofi barayitwaye, kandi yayagiza yiwe. Kandi abantu baza batumenya we icyo naga ibintu by'Imana. Twebwe mwebwe natwe tuba duhagarara hano. Uzi ko abantu bagusoma aho turiya mugabo no bwahagaze kuri buriya shaho n'umuteka mutwe. Yesu yaradusize ngo turoba amafi apfuye tuyaha ubuzima. Intumwa zarobaga amafi mazima, yagera imusozi agapfa. Yesu abatuma kuroba amafi apfuye kugira ngo baheze ubuzima. Mungirire imbabazi muvuge ngo amen. Muriteguye ko twerekana umuco? Abantu nibaduseruka tutiriwe tuvuza induru, babone turi abakozi b'Imana. Pastor Etienne arahazi kuko i Burundi hamwe arahazi. Nagiye kubwiriza ahantu bita Makamba, ngeze ahantu bita Nyanzaraki, imodoka irapfa. Nicaye ntegereje ko bashyiramo irindi pine, haza akantu k'agakobwa kari gaturutse imbere, kaza kirukanka karampobera, karava ngo pasa ngo none uranzi? Ntoya, ngo nje ndakutsi. Nakize ubwoba we, iyo nkora amanyanga Nyanzaraki ngo ntawuzi. Wewe ngo nakubonye Nyarugenge wayivuga ubutumwa, ngo ndafise grande sere ngo aririmba muri korari Hoziyana. Buriya siro mwebwe nduruzi mukozi mwishize ku karubana, isi yose igiye turafatikanye namwe. Mumbabarire twerekana umuco. Abantu nibatubona babona uriya muco ari we Kristo Yesu. Muvuge ngo amen. Ariko se kandekere gutyo, ariko Edwa ukurikije kamere tugira zacu, tudashatse imbaraga z'Imana, murabona ibintu twabyitwaramo neza. Mumbabarire dusenge. Hallelujah. Pastor Zede nuriya mugabo yitwa Edouard, ini korari Maranatha. Hari igiterane kiri mu guhuza ADPR mu Rwanda cyitwa Ukiamuka, bariya barakizi. Kihagarariwe n'umutanzania David Batenzi. Pastor Zede nzamukubwira, turi hano ndiyatweretse ubukana bwiwe n'imbaraga ziwe. Tuja Tanzania Mwanza, ngira amahirwe makeya kuri ramfata yo gusemura igiswahili. Now see Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. nayo migambi nabwiye Imana ngo uyu mwaka wa 2023 nzakora cyane, ko ndiko ndasatira iminsi itari yo gukora. Mu gihe rero ngisigaje imyaka nimba ari 2 cyangwa 3, ariko ntekiri myinshi ko neneje 63.
asa n'ugiye kuvamo, ariko Gerardine yaravuze ngo iminsi yiwe izapfa ubusa, nje yanje ntiyapfuye ubusa. Noneho uyu mwaka uyu nguyu uzawukoramo cyane. Imana ishimwe. Basiroamu yewe kera nakundaga kuririmba, nanga umuntu turirimbira akantu, kundaga kuzina n'igisirimba cyane, narimba ishoboye kera. Nanga nkunda munwa abwirize sese mishire aririmbe besi, aho ni sawa. Siroamu mwari mugiye kwiririmbisha, duherutse kuja Tanzania na Come to Jesus, ngo tugereyo umuyobozi wa gahunda aravuga ngo reka kamu iduheze indirimbo 10, cyo natabwiriza amasaha 2, baririmba indirimbo 5. Pastor John abwiriza amasaha 2, baririmba indirimbo 5, 20 sesemi rashira. Haleluya. Dusome ubutumwa bwiza, ndeke gutinda, baje kuduheza izindi zisigaye zo gutahana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12 murongo wa 35. Cumi na kabiri 35. Tuze gusoma muri Matayo hanyuma turaja gusoma n'ahandi hamwe, turekere gutyo mu gitabo cya Nehemiya 12:3-5. Yesu aramubwira ati asigaye umwanya, Yesu arababwira ati asigaye umwanya muto, umuco nkiri kumwe namwe, nimugende mufite umuco butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye yajya. Matayo 4 murongo wa 18. Ndi ruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona abavandimwe 2, Simoni witwa Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimungurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Umwanya tabo cya Nehemiya, ibice 7 murongo wa 1 n'uwa 2. Inkike zuzuye maze no guteraho inzugi, nshyiraho abakumirizi n'abaririmbyi n'abalewi. Nuko mba mwene data Hanani na Hananiya umutware w'igihome ubutware bw'i Yerusalemu, kuko yari umuntu wo kwizerwa arusha benshi kubaha Imana. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Hano ndatekereza ko ari Zede na Edward ndigeze kumubona, bateguye intego ikomeye, ko barashaka kutubwira ngo tuvugane hejuru yo kuba umuco. Haleluya, haleluya. Ijambo ryanteye ubwoba, nabibwiye n'abandi banshizeho igisasu. Umuntu waherutse kwigisha iwacu yari umusore, aravuga ngo Eliya yari ameze nkatwe. Umusaza wari uri iruhande aramubwira turabesha, ntabwo Eliya yari ameze nkawe. Uzi ko twizirikaho ibintu tutazi iyo byavuye. Umuntu akavuga ngo Eliya ngo yari ameze nkawe. Eliya wita Ishubi, Keriseri ari Eliya wundi apana wita Ishubi. Iri jambo rero bavuze ngo Yesu aravuze ngo nije muco, no kurivuga riteye ubwoba.
hari icyanditswe kiba muri Bibiliya avuga ubutumwa baharaye baza bigisha ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'isi ngo nicyo gituma Imana izagusumbisha ikagusiga amavuta. Nimuracumva kiriya cyanditswe mugasubire kukivuga. Kiriya kivuga hejuru ya Yesu. Ni Yesu wanze ubugome bw'isi akuzuza gukiranuka, Imana ikamusumbisha abantu. Aha rero Yesu niwe uvuze ko ari umucyo w'isi. Naje gutekereza reka mvuga kandi usibye Yesu umuntu washaka ngo abe umucyo niyenda twavuga leta y'u Rwanda. Muntu umve kuri aka kantu. Leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumara umwijima mu Rwanda, ko barashinga amapoto ahantu hose. Muranumvishe se? Kandi ipoto yazimye bari mu kuyisimbuza iyindi. Munumve cyane Siroamu, ipoto yagize gute? Yaguye, bafite reserve. Imana rero irashaka ngo tumuco kumukenge. Dushobora kuba twarazimye. Dushobora kuba twarazimye. Bita umuvuduko mukeya kuvuga ibi bintu. Bandi shime ko turi kumwe na Pastor Etienne. Pastor Zed uwo ni yitwa Etienne. Ndamuzi ni inshuti yanjye. Uwo ni inshuti yanjye Zed. Unda Etienne agira umuvuduko mukeya. Abantu benshi batazi Etienne namwe mushobora kuba mutamuzi. Ndamuzi cyane. Tubanye nawe muri uyu mujyi imyaka irenga 15. Sindabona arakara. Kandi umurebesha amaso kuko we ntarakara. Umuntu yavuze ngo yigeze avuga ngo nituhe ngo ntaduha Satani. Buriya reka mbabwira hari abantu mwaheza Satani kabara. Hari abantu Satani takweme. Wetekereza ko waheza Satani umukiranutsi ngo Satani yeme. Satani kunda abanyabyaha kuko abakiranutsi rabanga barayirwanya. Hanyuma nibuze kuri Pastor Etienne twakoranye amasengesho Pastor Zede iminsi 3. Kandi muri iyo groupe twarimo n'umuhanuzi waje ari ngawe twese duhanze amaso ngo tumurebereho. Ariko cyandangaje nuko ari wowe wasinziriye imbere yacu. Ubundi ugusi ndabyumva ibyo bintu. Kandi yicura bukeye. Yaravuye kure. Tumaze kunanirwa Pastor Etienne aratangira ubwo nanje nanashize mwakanje ndabwiriza nje bari bandumiye kubwiriza. Etienne arasenga numva arandushije gusenga. Reka ndeke gutakaza intego y'ibyo zanzanye sinarinzi ko turi buhurire hano. Bibiri kwira dusaba ngo tumuco. Kandi bituma uyu muco uzima birahari. Mumbabare mvuge kira cyane cyo muri Matayo cyane hanyuma dusenga. Ndashaka ko dusenga. Bibiri iravuze ngo Yesu ngo agenda ku nkombe y'uruzi ngo abona abigishwa arabwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Muvuge ngo amen. Nimumbabarire mbabwire ibintu 5 biranga umurobyi ariko ndaje kuvuga ngo kimwe cyane. Abarobyi abimana ihamagaye ngo tuyikorere. Twese se ndiyaduhamagaye ngo tuje kuroba. Namwe mwaremese ngirira imbabazo mpobere uwo muntu tese nawe waremeye ku murobyi. Ari ibintu nabonye ari igihe umuntu yicara iruhande rw'umuntu adakunda wavuga uti muhoberana twajinara Yesu. Mwaremeye ko tuba abarobyi. Uwo nguwo mwicaranye yabyemeye se? Mumbaruse nawe warabyemeye. Icyambere abarobyi baja ku kazi abandi bakavuyeho. Murabumvisha abantu kundu bafite akazi kagoye. Baja ku kazi ku mugoroba Siroamu. Nibo bantu abandi baza bataha baja kuruhuka. Abarobyi bakitegura kandi nta wuzi ugenda yambaye costume. Murimo wabo ntugira umunyenga. Ko abarobyi bagira akazi kabimana.
amen. Icya kabiri, baza bitwaza urushundura bakitwaza n'itara. Rushundura bivuga kwiyeza. Iyo umurimo wose twakora birasaba ko tubanza kwiyeza. Cya kabiri, bitwaza wa muco. Ndibuvuge bitwaza umuco, bitwaza itara. Haleluya. Iyo binjiye mu mazi, iyo bageze mu mazi, bagiye bambaye imyenda y'imbeho. Ariko nagiye kubareba muri Tanganyika ubu nyine kuri Bonane nari Bujumbura, nja kubareba batwara utuntu tudukoti twacitse batitaye ku mubu. Ariko abarobye Imana yaje. Uri urebye muri Siloamu ntiwabura umuntu utwitwaye uririmba kuri ya twite, mu gihe abandi bari mu gutwita bataririmba muri korari yari yose hano i Remera, bagahita bikonje y'amezi yanabyara agasura agafata ikindi kiruko cyandi mezi 3 atoja kuririmba ngo yango afite umwana ukagira ngo abaza baririmba bose n'ingumba. Kandi nabo baremeye. Uriya dufite abakobwa baranga bemeye kuba baruzi ariko batagira icyo bakora mu rusengero. Hanyuma binjira mu mazi, muvuge ngo mu mazi. Bafata ryatara bakariinstara, bagacana amazi amafi ari ku Kamonyi, akabona uyu muco winjiye mu mazi. Amafi ari Kayonza, haleluya. Amafi ari mu Bugesera akarangiza uyu muco waje mu mazi. Mumbabarire muvuge ngo amina. Amafi ari Shirongi akabona uyu muco. Mumbabarire munumve rero, iyo ageze mu mazi agomba kwirinda igicucu ciwe, agomba gushoboka. Urabona itara yarishizanga, agomba gusigaranya. Muvuge ngo amina. Iyo yibeshe umutwe nawe ugasohoka, amafi yose aramubona akamucika agataha atyo. Siloamu twaje kwerekana umuco, muramenye ntimwerekane igicucu cyayo. Muvuge ngo amina. Abantu bose bateguye igiterane, mureke twerekane umuco, mudashiramo igicucu cyayo. Muranumvishe se? Haleluya. Kandi Satani kurashaka ngo twivuge. Siloamu ivuge ngo twabaririmbiye. Mwebwe mwaturirimbiye, izi ni imbaraga z'Umwuka Wera sizanyu. Mureke twerekane umuco. Bwana asifiwe. Yesu yaravuze ngo nimubwiriza abantu bakihana ngo muze mutahama mvuga ngo turi abakozi batagira bimbura mu mara. Icyubahiro ni cy'Imana, icyubahiro ni cy'Imana. Haleluya, haleluya. Ngiyi impamvu yatumye nemera Pastor Zede ko nzaza, naje kugira ngo twerekane umuco. Abantu nibatubona babona umuco, areke kutubona twebwe. Turi mu nyanja, kandi inyanja Yesu arashakamo amafi. Mumbabarire muvuge ngo amina. Nugira icyo ukora abantu bakaza ku mwami, wikwibesha ngo wibeshe ngo hari icyo wakoze ukurikije kaga kiza mwaririmbye kuri. Haleluya. Narimo mbwira umuntu twari twicaranye amateraniro Siloamu, Yesu ashimwe. Umugabo mukuru w'umuririmbyi bita Dawidi, mukuru wanyu, ngo yagiraga korari rimwe abaririmbyi 4,000. Lemeyeri babandi baza bafata mikrofone. Mumbabarire bo tubasome ingoma za mbere ibice 25 dusoma umurongo wa 7. Mwumve korari ya Dawudi ukundi iruta Maranata. Anda baririmbyi bose nanjye nabayeho umuyobozi wa korari. Hari abantu toheza mikrofone bagirijwe riza rija mu rubirizi.
mu gihe ry'abandi rero ziri. Twumviye korari ya Dawudi, twumviye korari ya Dawudi. Ingoma za mbere 25 umurongo wa 7. Nta musomyi mwiza se muri Salomo ngo azansomere. Umviye korari numara kompare na Salomo. Ese buriya muri nka magana 7. 120. Umva bari abantu baza bafata mikrofone kwa Dawudi barabaruta. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 25 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka abahanga bose bari 288. Ba bandi baza bafata mikrofone bari 280 kandi nuko wakoze mande koze musha. Mwumva ko ikorari ya Dawudi yagaziririmba. Saa moya barazaga bakaririmba bagasohoka. Indi kinjira karirimba, indi kinjira saa 3, indi saa 8, indi saa 2 za nijoro, indi saa 7 za nijoro, indi saa 8 za nijoro. Umwaka wera kwigwa munsi wa bonane bakaririmba bakageza undi munsi wa bonane bahe bavuga gusa ngo imbabazi z'Uwiteka zihora ibihe byose. None Pastor Zede mana yanje Zede turaziranye twarabanye mu buzima bwiza bw'ishuri twariganye imyaka 2 twiga mu Bakoreya twari 48 twashoje turi 18 30 bahunga inzara ko baduhezaga amafaranga 100 ngo tuje kurya saa 6 akanoti k'100 Zeda zashobora inzara mugabo arakomeye Pastor Etienne uyu arakomeye zari ukundi buntu bari barazanye ko yari timu yabo nk'abatandatu umunsi umwe arataka ngo bamuroze naho n'inzara imuriye ahita kandi icyo nagaye yarashitaragwa ndeke kubatera urwenya kuko ndumva mfite ubwoba bwo kuvuga aya magambo. Mureke twerekana umuco. Yesu yagiye mu ijoro dusigira umurimo wo kuroba abandi bantu. Hari cyanditswe twasome muri Nehemiya cyanteye ubwoba. Nehemiya yavuze ngo maze kubaka inkike z'i Yerusalemu ngo maze gushiraho n'ibihindizo byazo ngo banzarira umuntu witwa Hananiya ngo kuko yarushaga abantu benshi kwizera. Muranumvishe se? Amen. Korari Maranatha uyu muntu ngo yarushaga abantu kugira gute kwizerwa. Muri iyi minsi dufite abantu batarabo kwizerwa bavuga bati kanaka wamuhaye amafaranga mu mujyi bakabwira bati ndayagezayo ariko ndiyo siba repetition yagera hari agahita guhamagara ngo ya mafaranga ngo barayibye na kofi barayitwaye kandi yayagiza yiwe. Kandi abantu baza batumenya we icyo naga ibintu by'Imana twebwe mwebwe natwe tuba duhagarara hano uzi ko abantu bagusoma aho turiya mugabo no bwahagaze kuri buriya shaho n'umuteka mutwe. Yesu yaradusize ngo turoba amafi apfuye tuyaho ubuzima. Intumwa zarobaga amafi mazima yagera imusozi agapfa. Yesu abatuma kuroba amafi apfuye kugira ngo baheze ubuzima. Mungirire imbabazi muvuge ngo amen. Muriteguye ko twerekana umuco. Abantu niba duseruka tutiriwe tuvuza induru babone turi abakozi b'Imana. Pastor Etienne arahazi kuko i Burundi hamwe arahazi nagiye kubwiriza ahantu bita Makamba ngeze ahantu bita Nyanzaraki imodoka irapfa nicaye ntegereje ko bashiramo irindi pine haza kandu k'agakobwa kari gaturutse imbere kaza kirukanka karampobera karava ngo pasa ngo none uranzi ntoya ngo nje ndakutsi nakize ubwoba we iyo nkora amanyanga Nyanzaraki ngo ntawunzi wewe unakubonye Nyarugenge wayivuga ubutumwa
ngo ndafise grande sere ngo aririmba muri korari Hoziyana. Buriya Sirowamu mwebwe nturuzi mukozi mwishize ku karubanda, isi yose igiye turafatikanye namwe. Mumbabarire twerekana umuco, abantu nibatubona babona uriya muco ari we Kristo Yesu. Muvuge ngo amen. Ariko se kandekere gutyo, ariko Edwa ukurikije kamere tugira zacu, tudashatse imbaraga z'Imana, murabona ibintu twabyitwaramo neza. Mumbabarire dusenge. Haleluya. Pastor Zede nuriya mugabo yitwa Edouard, ini korari Maranatha. Hari igiterane kiri mu guhuza ADPR mu Rwanda cyitwa Ukiamuka, bariya barakizi. Kihagarariwe n'umutanzania David Batenzi. Pastor Zede nzamukubwira, turi hano ndiyatweretse ubukana bwiwe n'imbaraga ziwe. Tuja Tanzania Mwanza, ngira amahirwe makeya kuri ramfata yo gusemura igiswahili. Nao sinzi ngiye gusemurira uko ateye, ngiye gusemurira igifaru ngewe ndikindu kiraho ngaho. Akunda kuvuga yareba ku isaha, aravuga ngo twaraye turiye twese, yabivuga ku wa kabiri mu gitondo, ngo tozongera turye ku wa gatanu saa 9. Umutima uhita umbwira ngo urambwira ngo isoni ziragukora. Amen. Kandi umusemuzi ugomba gusa n'uwasemurira. Nimba turitse akariro ugomba kuriramo soza gatonya, narambarara ugomba kurambarara. Noneho rero ngiye gusemurira igifaru, mwana wata uramuzi wa mugabo. Saa 4 ngo zigere, aravuga ngo tugiye gupfukama dusenge. Nari mfite imyaka 59, mfite 126. Ayiwe ndavuga se Mana, ndapfukama ndakora iki Mana we tabara. Ariko Imana nimba shitani yantabaye, bambeza umwanya wo kunywa guheza abandi za mikrofone muri musenge. Ndataha ngeze mu rugo, madame arambaza tese kutanye murare nkeye niki, ndabwa ngo naraguye. Kambabwire kano kantu, umuntu utazusenga wese yaraguye. Umuntu utazusenga yaraguye. Nubwo utazunywa inzoga waraguye. Kiranga abakristo n'ugusenga. Narabimenye neza. Umuntu ashobora kubwiriza ariko nta mbaraga afite. Umuntu ashobora kuririmba ariko nta mbaraga afite. Ndi umwarimu nigisha theology, kandi nigisha mu isomo ryitwa preaching, kubwiriza homiletique. Nzingingo uko baza bategura ikibwirizwa, uko wahagarara mbere y'abantu ukagitanga, ushobora kugitanga ariko waraguye. Na korari ishobora kuririmba kuko barepese. Umutima urambwira ngeze mu rugo ngo isoni zagukoze, ngo n'ubundi ziracyagukora, ngo nejo zizagukora. Nijoro ndota inzozi, ndota umuntu yambwira ngo ikintu cyose kiba mu isi ngo kizacumva ijwi ry'Imana. Muranumvishe se? Ndabizi ko mwarusha ariko ari mwihangana. Amen. Ikintu cyose cyo mu isi kizacumva ijwi ry'Imana pastor. Ikintu cyose kiriho kizacumva ijwi ry'Imana. Wa muntu arambwira mu nzonzi ngo tegeka amavi yawe ubwire niba ibinyama birahabireke kukurya, wige gupfukama ushaka imbaraga. Icyanzanye rero naje kubabwira ngo dupfukame dusaba imbaraga z'Imana, tubwire Imana iduheze imbaraga. Tidushobora kuzaba abavuga butumwa beza nk'aba bahungu aho barashafite ibishagaga byinshi. Taramenya umugore bazabana uko azabateye, biramusaba gusenga. Turuzi ko yacatsa akiri umuserebateri, ashobora guhura n'agapagani kavuye ahantu kakamubwira ati biza kuyobora amateraniro ntibibirimo, tuzoba tuja ku mazi ku cyumweru.
biragusaba gusenga. natwe bene da, natwe abafite abana b'ingimbi, dufite abahungu n'abakobwa bari mu myaka 16 na 17 na 20, barara bavuga nijoro nk'abarozi, biradusaba gusenga. Ndabeshe se? Uzi ko winjira mu cyumba na madamu wawe umwana karara avugana n'isi yose? Mu gitondo wamubwira ute ko mutabyuka ngo papa ngo ndacyafite ibitose, erega aryamye saa 11. Uru rugendo turi mwe musubire mbabwire. Haleluya. Kansabe dirija cyangwa dirijande wa korari, ndashoje tugiye gusenga. Niyirukangaze hano. Karibu sana. Niki kiza kikubabaza ku cyumweru gitewe na korari Siroa? Ikintu kimbabaza ni ukubona abantu twateguranye wenda repetition abana ntibaje. Biramusaba gusenga. Mwabyumvishe? Kandi korari kuyobora korari ni kimwe no kuyobora umujyi wa Kigali. Uzi ko ubwira umuririmbyi ngo nicara hariya akicara hariya, hari n'iyakubira ngo uzi ko utanzi kandi koko ntumuzi, birasaba imbaraga z'Imana. Yego nako nashakaga, aka ngaka karahagije gusaba gusenga ko turaja kwerekana umuco. Haleluya. Nabanje gusengera ahantu hano hafi yari ya Rukiriya kabiri, barahazi Rehobote. Basta umumotari yavuye muri kariya gahanda ko haruguru, n'umugenzi agonga ipoto iri hepfo y'undi muhanda. Erega kubera abantu bamwe tunaniranye turimo kugonga amapoto y'umuco, ntitukibe tugaragaje wa muco twari tugomba kugaragaza. Uziko Pastor Zed agura ikoti abakristo hano biremera bagahita bavuga ngo ni ya mafaranga y'itorero yariye. Kugira ngo usubire kandi werekane wa muco, nawe ugonza amapoto. Dedwa birasaba gusenga. Kansoza dusenge, ko ndashaka ngo dusenge. Ndabizi ko mwarusha ariko nanje ndarusha. Cyambere mwibuke ko ari njuvuye kure, mwe muri abanyamujyi nje ndi umunyacyaro. Ndashaka ko tubwira Imana byibura minota nka 10, tubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga. Haleluya. Haleluya. Herutse ko mukenge kwigisha niba ture ko ndashaka ngo nzenguruka u Rwanda subire nimbwinginga abantu turebe ko Imana yaduheza imbaraga. Uko gusenga kwaradushiranye dusigarana ibindi, ariko gusenga kwarashize. Ibindi turabizi ariko gusenga kwarashize. Muri Goliyati yiyamamaza, Dawudi araseruka. Dawudi, haleluya, abwira abantu ngo nimubwire abantu baruhuke nje naje kubera imbaraga. Sawuli aramureba ati we imbaraga. Dawudi muvuge ngo Dawudi yerekana ibihanga by'imbaraga. Haravuga ati muze mperutse kwica idubu nishe n'intare, kandi nimugoroba ngo atanye igihanga cya Goliyati. Abantu bakeneye kubona igihanga cya Goliyati kiri muri korari ya Siloamu. Abantu bagomba kubona ibihanga bya Goliyati Remera. Muri aya masengesho y'iminsi 40 hagomba kuboneka ibihanga by'intare. Muvuge ngo amina. Nibwo tuzashobora kwerekana uriya muco. Itorero rya Remera bavuze ngo Yesu niwe muco.
niwe tugomba gukora publicity. Amen. Abantu nduta ubunini nduta n'imyaka, mfite 63, mfite ibiro 129. Mundebereho tugiye gupfukama na yawe mavi. None mushaka ko dusenga? Mukeneye gusenga se? Ari ijambo abarundi bavuze ngo nabagararije abapinzani, kandi mwebwe ko Bibiliya ivuga ngo kutumvira kurangana no kuroga. Ngiye kubategeka none se njyewe Zede ndiyandegetse ejo, murebye umuruho nari mfite n'uwo mfite uyu, ndiko nditegura kuwa gatatu nzaja kubwiriza Uganda fotopoto ukwezi. aya mezi kwara nzava fotopoto nje Mombasa, nimvayo nje muri Kenya handu bita Kajiado, yo iriya mama sayiri amashamba. Ego umugabo azazira ibyo yavuze, umwana akazira ibyo yariye. Namwe hari icyo mwigeze kuvugana n'Imana? Abantu bavuganye n'Imana? Nimuhaguruke rero, hari ibintu muzamusengera bitazabisubizwa. Mana mpimbaraga ndishobora kuzigwa nimba ntacu ugiye kuzikoresha. Imana ndizitanga. Erega n'ubundi ndawuzi ugura amapine ya reserve adafite imodoka. Kansabe atanazaze unzanire n'undi muntu umwe hano, bandebere mikrofone dusenge, tubwire Imana ngo Mana iri toro ryatwakiriye ubaha imbaraga, korari ya Siloamu ubaha imbaraga, natwe ubwacu numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga. Amen. Mbabwire rero, nabwiye amavi yanje n'ibinyama byo mu nabwiye ngo mureke kundya, mubireke mubiveho. Byarakunze naye twari naze dusengane hano, tubwire Imana ngo Mana duhe imbaraga. Edwa ukeneye imbaraga mwana wa data, ukeneye imbaraga, kandi mureke gupfukama nk'ibiragi. Hari umwerutse gupfukama kurambira ngo ningende mwege, nsanga arapfukamye ariko ari kuri WhatsApp ko arareba utuzungu twikoreye utubindi, aremera arapfukama ariko arasubiraje kuri WhatsApp. Abaririmbyi bo bagomba gupfukama, na mavi yanyu saya Jonathan, none se nje sinapfukama. Haleluya! Kaedu arasenge namara na Anastazi nawe arasenga, ndasubira nje guhamagara undi muntu. Mana data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi bimenyekane kuri hano, turahamagara imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko uri Imana yacu kandi ko watugendereye kuri uyu munsi mu ivugabutumwa ry'imbaraga. None umugaragu wawe aduhamagariye gusenga no gusaba imbaraga. Turahamagara imbaraga zawe Mwami Imana yacu, imbaraga zawe zituzeho kugira ngo aho tutagenze neza uyu munsi bihinduke kubw'imbaraga zawe. Kandi imbaraga zawe twemeze gusenga, dukeneye gusenga, dukeneye kuba umwanya wo gusenga. Mwami Yesu wabaye umwanya wo gusenga iminsi 40 n'amajoro 40 usenga, natwe dukeneye gusenga kugira ngo utubwire iby'uyu munsi nibyenda kubaho. Witeka Mana yacu, imbaraga zawe nizize
Uwiteka Mana Senga yacu nawe imbaraga wiceceka. zawe nizize senga nawe imbaraga wiceceka. zawe zimanukire ku baririmbyi Data we papa, imbaraga zawe zimanukire haleluya Bwana, abashumba haleluya imbaraga Bwana. zawe zimanukire Tunaacha ku nguvu za Roho bakristo Mtakatifu, imbaraga zawe ukeneye zimanukire kwerekana ku bwoko umuco, bwawe ariko izo imbaraga mbaraga zo zawe kwerekana zimanukire tuzitegereje iwawe papa. mwuka wera n'umuriro Hallelujah. mwuka wera ukiza mwuka wera Hallelujah. ukongora mwuka wera weza Elimita. hamwe n'amaraso ya yesu Hallelujah. twambara imbaraga zawe Haleluya imbaraga Bwana. zawe kuri sirowamu imbaraga zawe ku itorero imbaraga zawe ku bashumba mu izina rya yesu tumere nka cya gihe intumwa zawe zari zirindiriye maze kuzura umwuka wera natwe turahamagara imbaraga z'umwuka wera ngaho ngwino utugirire neza mana yacu Amen. ngaho ngwino ube mu ruhande rwacu mu izina rya yesu umukiza wacu kambasabe muhaguruke. Haleluya. Hey, haleluya. Hano abanyeremera murabizi wa munsi wa bonane Kanona azababwira ngo nimutahe muje kurya, wariko nje ngiye gusenga. Kambabwira ikintu namenye baririmbye, nubona umuntu arakurusha gusenga azaba kurusha ikintu gikomeye. Nubona umuntu arakurusha gusenga Pastor Zed, ukabona umuntu arakurusha gusenga, ushaka uzamutinya. Kandi ico namenye, Satani zirwanya ibindi bintu zibirwanya, ariko yigeze ku gusenga ishoramwe imbaraga zayo zose. Haleluya, haleluya. Nimwe ndashaka imbaraga z'amasaziro, nimwe ndashaka gusenge ndebe ko iyi myaka iri imbere imbaraga z'umubiri zaba zananiwe, izi z'umwuka zizamfate, ahari nzageze ku gusoza ikivi cyanje neza. amina. Ko ndabinginga bavandimwe, mumfate neza, munumve neza, ntimungire umupinzani, ko ndagira ngo dushake imbaraga z'Imana, nta handi zaziva mu gusenga. Haleluya, Amen. nta handi wazibona, nta handi imbaraga z'Imana ziba, nta handi ziba. Yego. Nyuma yo gusenga habona gukurikiraho gusoma ijambo ry'Imana, hakabona kuza kuririmba, ariko namba wani n'ugusenga. Haleluya, Amen. nta handi uzabona imbaraga ntibakakubesha. Imbaraga z'Imana ziba mu gutera. Amina. Amina. Kandi kubera ko Satani birwanya, abantu bashize mu inyorosho, kareba ipataro yambaye, icyambere iyo pataro si uruganda rwawe rwayikoze, n'ubundi ntage utiteguye kuja gufura. Mumbabarira ababyumva ganje, turasubira dupfukame, Anastase nawe senge, dusubire tubwire Imana. Njewe haleluya. Amen. Ibyigisho byose nagiraga byaratakaye muri iyi minsi, umutima uri mukumbwira ngo saba imbaraga, ko je narazigeze, nigeze imbaraga, nigeze mfukama ibyumweru 3 birashira mfukama, fatwa n'imbaraga. Amen. Nigeze mfukama ibyumweru 3 birashira mfukama, kandi ntabwo nigeze kuba mutoya mu buzima bwanje, ngo nje gushitsa icyumweru cya 3 fatwa n'imbaraga. Uwo munsi Imana yanyeretse paruwase yacu yose n'amazina yabo, nuko tuza tubita, nuko ijuru ribita, imbwira n'ibindi byose n'ibi bintu ndimwo. N'uwo munsi iyo umuntu asenga avugana n'Imana, narabimenye we. Kadusenge. Haleluya. Timukubira kupukama, akiri mikrofone. uri Imana nziza,
uri imana nyamana, Yesu, uri imana irema, uri imana ibeshaho, Yesu, Yesu, uri imana izura, uri imana Yesu, ikiza, Yesu, uri imana ibifata Yesu, ibitariho Yesu, bikabaho. Yesu, uyu ni umwanya mwiza Yesu, kristo, Yesu, tugusabye imbaraga Yesu, z'ubutsinzi Yesu. mu izina rya yesu. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera